bogosi bo dira tiro a godimo ga tse dingwe ya go letanya mo manyalong kana mo dikamanong tsone tse tsa marato. Se se lemosegang ke gore gantsi dilo tse di a go thunya di ne di ntse dikai tsa tsone di bonala, gongwe bone ba amegang ba sa itse kana ba sena moko wa go kaya ko ba ka kopang thuso teng. Bangwe ba ya ko baruting le bone ke outlet ye re tshwanetseng re e lebe, mme ebile di-outlet tse tsotlhe di kgone go dirisana, ska e nngwe ya berekela ko e nngwe, go nne le ka di ka amogana megopolo kana ya nna gore ha e se e tsamaya e lekilwe ko seruting gongwe go twenya yanong ga re tsenye bogosi kana jone bogosi bore ha re leng teng gongwe re bitse le morutinyana a tla a le rapedise go lomagane jang. Kana re batla ditsela tsa gore ko moding wa yone gender based violence re ka goroga jang ra kgona go rarabolla. Re kopana le yone se go na le dintsho, re kopana le yone go setse go na le dikgobalo, re kopana le yone go setse go kobakobanwe mo jaanong e le gone e tswelang mo lebaleng, mme e ne ntse e le teng gongwe bangwe ba e bona ebile ba itse, le beng ba yone ba tshaba gore ha ba ka e bua go ka nna le mathata kana ba ka tlelwa ke ditlamorago tse di seng monate. Dilo tse re tshwanetse re di ele tlhoko ha re ka tsaya gender based violence ka ga ke bonang re e leba ka teng ya go alolana le ditlamorago re sa ye ko metsweding ya yone e ka re palela, mme jaanong ga re e latedisa ko metsweding tshwanetse re ye gone ko lenyalo le thaegang teng, re ye ko goreng ga dilo tse di tlhagoga di tsamaya ka tsela e ntseng jang. Re bo re goroge mo go ruteng batho ba rona gore ga go sa kgonagale, ga go pala, go amogelesege gore maiteko a dirilwe, ga go tlhoke gore go omanwe, go gobatsanwe, go bo go bolanwe, go ka kgaoganwa hela sentle, ka gore ga gongwe ebile mo dikamanong tse ba bo go se go na le bana. Manyalo a Setswana kana ga se la motho le yo a nyalanang le ene, ke malwapa a kopana. Ga go kgaoganwa go ra re anong le di-relationship tsa malwapa le tsone di a amega. Gongwe re tshwanetse re bogosi bo nne le seabe se se golwane, gore seabe se se ko go ageng malwapa, go a tshegetsa, go a support-a mo go boneng gore mo kgodisong ya bana bogosi bo a amega, mo go tlhokomeleng ba ba imetsweng ke diemo tsa itsholelo bogosi bo amege, mme kamego ya jone be e le rulagantsweng e tlhaloganyesegang e hang tiro ya segosi le sone seriti. Ke a lebogata utlwela go bo kgonne gore bona re ntse re go reditse ka kelotlhoko gore keletso ya gago mo bogosing gore o batla e nna jang, bogoromente o mošwa o batla e nna jang, le rona ntse le keletso ya rona gore re le bogosi re nne le seabe sengwe jaaka o ne o bua gore gongwe di-social worker ga re ka kopana natso ka ke rona re itseng merage ya rona, go mo go ka re thusa thata, gore re kgone go tlamela merage ya rona ba se kgakala le rona. Ko GBV le yone teng, GBV e teng maloba o ne o bua re le ko GICC, ke ne ke go reeditse thata o bua ka GBV, mme ke bona ke dumelana nao ka gore GBV e teng e mo go rona mo matlong a rona. Batho na supa gore kana we don't have access to matlo a batho, ga ka kry-a tsena mo matlong a batho ra bona gore go diragalang, re utlwa e setse e tswetse ko ntle jaaka o ntse o bua, re utlwa e setse e tswetse ko ntle, motho a setse o mongwe a tlhokagetse, e be e le gore ga o se go ntse yalo there's nothing much we can do.
mme of course thuto e tshwanetse go nna teng mo bathong gore a ko re itshwareng tlhe batho ba Modimo e se ka re o tena ke so se se kananyana hela bo akanya go bolaya motho. Mme ano mathata a teng ke gore ga o lebile motho mo matlhong yana o iponna motho hela go akanya gore yo ke o ka bolayang motho, you will be shocked the following day utlwa go teng o bolaile o bongwe. Ke yone problem e tona e nang le yone.